Assalamu alaikum. Бүгін 10 май Ақсай районында Демополияда тұрабыз. Демополияға Просактив премиум препаратын листовой беріп атабыз. Жана гербицид қосып беріп атабыз. Ол жерде 1 гектар өсішінен байқасаңыздар болады. 1 гектар жерде бұл 1 гектарға егілген будай Просактивтің препараты менен дагы дарыланган. Анан раксин менен да дарыланган. Ушунун жанында эле биз 50 сотикке препарат Просактивтин препараты менен дарыланбаган буудайды эккенбиз. Азыр эле булардын өсүшүндө айырма чоң болуп атат. Мунун өсүшүн караңыздар, препарат болбогон жер. Мунун өсүшүндөй майда от баскан, эми азыр отко дары беребиз. А bunun da canını karsanızlar bu cağında oluyor. Ondan olup çoğuyup ketken. Biz güz göçeğin daha 2 yolu berебиз препараттын, Просактивтин препаратын деп атабыз. Азыр алдын алына байкоолорго караганда результат бергидей.